Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, имрӯз мо пеш аз намози пешин омадем ва 10-15 дақиқа мондагӣ барои азони пешин. камтар ба саволҳои шумо ҷавоб мегӯем. яке аз саволҳои шумо буд ки имконият дорад ки дар вақти умра, дар вақти ҳаҷ, ин хеле вазбин аст, дар вақти умра ҳамин санги сиёҳ ки ҳаст, ҳамин санги сиёҳро буса кардан ва каъбаро ба даст қапидан ё наздик шудан ба каъба. ҷавоб ба ин савол: якум, шумо бояд ҳамон сардорое ки дар болои шумо ҳаст онҳоро гӯш кунед. дуюм ин ки вақтҳои азон мешавад, пеш азон ва баъди азон, инҷо дар гирди каъба хеле одам зиёд мешавад. ду вақти беҳтарин аст. ин вақт соати 1 шаб сар карда то соатҳои 2-3 шаба. хеле одам кам аст ва имконият дорад ки шумо санги сиёҳро буса кунеду каъбаро ба дастатон қапед. ва боз соатҳои баъди намози бомдод, вақте ки намози бомдода хондем, баъди ин ки одамҳо рафтанд, мисол ҳамин соатҳои тақрибан гӯем ай соатҳои 7-8, 9-10, ҳамин 3 соати дига гирди каъба хеле одам кам аст. шумо метавонед ки наздик шавед ва сангро буса кунед. масалан барои умра ё ҳаҷ омадан савол кардед ки қарз гирифта биёӣ мумкин аст ё не. дар ин масъала ҷавобаш ҳамин хел мешавад ки агар ман аз шахсе ки қарз мегирам, вай одам розӣ аст, ба ман қарз медиҳад ва ман алҳамдулиллоҳ ки кор дорам, касб дорам ва метавонам ки оҳиста оҳиста тақрибан гӯем дар вақти 1 сол бошад ё ним сол қарзи ин одамро пардохт кунам ва ин одам розӣ аст, дар ин сурат қарз гирифтан мумкин аст, ҷоиз аст. валекин агар ман ягон ҷои даромад надошта бошам ва бе ягон сабаб қарз мегираму намедонам ки пагама ира пардохт карда метавонам ё не, дар ин ҳолат ҷоиз нест. дар ин ҳолат мо бояд кор кунем ва касб дошта бошем ки имкониятмон бошад ва дуо кунем. дар ҳолати ҳаҷ кардан ё умра кардан якум мо бояд донем ки бояд вазъияти молии мо хуб бошад. вақте ки агар падару модару хоҳару додар дар мо бошанд, масалан ва мо онҳоро таом метиҳему нигоҳ мекунем, пул гирифта рафта оҳоро бе таому бе либосу бе хона мондан, ин дуруст намешавад. ва боз саволҳое ки мисол шумо роӣ кардем, масалан дар ҳаҷ кадом зиёратгоҳ ҳаст? дар вақти ҳаҷ мисол дар мадинаву дар макка хеле зиёратҳои бисёр аст. дар мадина чӣ хеле ки мо гуфта будем, якум ин зиёрати ҳабиби худост алайҳиссалоту вассалам, ҳазрати абубакр, ҳазрати умар ки ҳардушон дар як ҷо. ва савол карда будед ки масалан ҷои холӣ барои чи аст дар назди ҳазрати умар? ин ҷои холӣ барои пайғамбари исо алайҳиссалом вақте ки ба замин нозил мешавад, ин дунё мегузарад, дар пеши ҳазрати абубакр ҳамҷо гӯр мекунанд. зиёратҳо баъди ҳабиби худо алайҳиссалом ин бақия аст, ин назди масҷиди ҳабиби худо алайҳиссалом аст. бақия мерем, дар он ҷо зиёрат мекунем. ва зиёратҳои бисёре ки дар мадина аст, ин бадр аст, ҷои камтар дуртар аст, бадр ва кӯҳи уҳуд аст, ва зиёрати уҳуд мерем онҷо. масҷиди қиблатайн, масҷиди қубо, масҷиду хандақ аст. хандақе ки салмону форис радиаллоҳу анҳу ки форс буд, нишон дода буд чӣ хел чуқурӣ кардан дар кор ки барои аз душманон масалан ин як эмин бошаду мусулмононро халос диҳад. ва баъд вақте ки мо
طرف مکه میبینیم در اینجا زیارت‌های زیادی هست. در اینجا هست قبرستان‌ها، در اینجا هست خانه حبیب خدا علیه السلام. و یکم ما باید کوشش کنیم که نیت‌های ما از برای خدا باشد و کوشش کنیم که راضیگی خدا را طلبیم در عمل و کردار رفتاری که ما در اینجا انجام میدهیم. همین ملیسایی که در اینجا هست، مثال جاهایی که شما میرید بسیار جایی که ممکن است که شما را راه ندهند، ما باید قطعی با یگان گپ نگوییم. همین چخیلی که اشاره میکنن، چخیلی که میگویند، ما باید همین خیلی کنیم. برای این فایده برای خودمون است. بعد مثلا وقتی که با اتوبوس وقتی ما میریم با مهمانخانه خودمون تلاطم زیادی میشود، در این حالت هم باید احتیاط باشیم. یگان آدم را در وقت طواف، در وقت شدن اتوبوس، در وقت مهمانخانه رفتن، در جایی که باشیم نباشین ای طرف ما با یگان آدم ضرری نباشد. برای که هر یک کار چقدر که ما گفته بودیم 100,000 بار حساب دیده میشود. در مسجد الحرام و در مسجد مدینه هم هست بسیاری آدمای هستند که مثلا تازه میکنن، لباسای مخصوص پوشیدگیان. همه آدم ها رو مثلا صدقه دادن خیلی خوب است. 1 ریال که دادیم در مکه باشیم، مثلا در مسجد الحرام که باشیم، 1 ریال دادگی ما یا 1 سوم دادگی ما حساب میخورد که ما 100,000 سوم دادیم. برای همین در این مسجد ها مثلا مسجد مدینه باشد یا مسجد حرام باشه، در کعبه، در اینجا با خیلی زیاد است، باید کوشش کردن که صدقه و خیر کردن در کار. هر یک عمل صالح ما 100,000 بار زیاد حساب می شود. نماز باشد، قرآن خواندن باشد، همه کارهای ما در اینجا خیلی ثوابش زیاد می شود. و آدمی که مثلا اگر خدای تعالی ما را به یگان سبب امکانیت داد و ما آمدیم طرف مکه آمدیم، مدینه آمدیم، زیارت کردیم، این یک سببی هست که ما باید دانیم که این ضیافت رحمان، این خدای تعالی ما را به مهمانیش دعوت کرد، امکانیت داد و دعوت او را ما پذیرفتیم و آمدیم. ما باید خرسند باشیم و هزاران بار خدا با شکر کنیم در کار در این مکان ها بودن. خدا هر یک تا ما را توفیق دهد که ما این مسجد المدینه و مسجد الحرام رو زیارت کنیم، زیارتگاه ها رو زیارت کنیم و مردم خودمون با همه مسلمانان دعا کنیم که خدای تعالی همه ما را در پناهش حفظ کند، از بلاها، از آفت‌ها نگه دارد، فیض و برکت رو بر ما عطا بفرماید، رحمتش رو بر ما نازل کند، گذشتگی ما را همه را طریق جنت بگرداند. و همه زندگی آدمی که در غریبی هستند یا در خانه در کجای باشند نباشند، رحمت خدا، برکت خدا با آنها باشد. پروردگارم کارهای ما را سبک بگردان، پروردگارم مشکلهای ما را برطرف کن یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا الله.